أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد وفصل هر شبي الله رب العالمين، صلاة والسلام خدا وسر پیغمبر مبن سيد وسرور وريزان وسروك مي محمد بن عليه الصلاة والسلام ولسر معلومات هجا وهوال وهو قرن مي قدريا خدا دا جهاد وخبات وبرخدان کرنا ولسر چقای گل پیریج وشوفاوان بمشن حتى رجا داویه حتى رجا قیامته. 14 ماه جمایز الاخره سال 1441 پیش جتا پیغمبر علیه الصلاه والسلام گو 9 ماه صباتیا سال 2020 روجا یکشنبه روجا لحده لگنده خلیلا ام وی برنامه ها چیتکن گلی خوشکو براین هجا گلی تماشوانا ایرو لسر فسبوک هنک نویس من وشان بگون در حق کافری دا در حق مؤمنان دا در حق توحید دا در حق طاغوتی دا در حق مشرکان دا مشرکینا کافر شکیره گوتن مؤمن شکیره گوتن حیا گو مؤمن ببه مؤمن شرطه وی چیا حتی گو ایمان لبا خدا وری قبول کرن شرط ایمانی چنا هنک نویس من نویسان دبون بزمان ترکی لسر فسبوکه ومن وشاندن بله هلا قالك حوالا و رخنا هاتن وزحجي وصا بواغران هات قوتن معنا ما قوتنا تشيا طب چه معنا مقصد قوتيا قالك فهم نكن وهنا كاجي فهم كد ما خواست ام مسألة زلال بكن بإذن خدا مسألة تشيا غاية تشيا ولي فهم كرن إن شاء الله أمي إيرو أمي هنا كي لسر في مجاري أمي بسكنا لسر توحيدي لسر إيمان وباوري لسر كفر والشركي لسر طاغوتي إن شاء الله بسكنا بريا هرتشتي دبي قوان بيزانبن كافر ومؤمن أب هردو دي كلمة بزماني عربينا معنى كافر چيا معنى مؤمن چيا دبي قو أم بزماني قو عول زانبن دزماني عربي دا كافر تي چه معنى مؤمن تي چه معنى كفر يكفر آمن إيمان بچه معنى أم عول ببيجن دخنا باش ولا فهمي كافر بمعنى إنكار كرن نقبول كرن رد كرن أزبي تشتاني رد دكم أزبي تشتاني إنكار دكم أزبي تشتاني قبول ناكم أزبي تشتاني باور ناكم أزبي تشتاني جرى تسليم نابن أبا أو بمعنى كافرتيا مؤمن وإيمان بمعنى يدي باوري از باور دكم قو أب تلفونه از باور دكم قو أب قرآن از باور دكم قو أب قدح از باور دكم قو أب بالقه أب كاغذة يعني إيمان بمعنى باورية كافر بمعنى نباور كرن ونقبول كرن رد كرن وإنكار كرن بوي معنى يتي بمعنى توحيد كلمات توحيد قوم بجن لا إله إلا الله ها دور دجي لا إله أو لا دا عربي دا بمعنى نا از ردكم از إنكاركم از قبول ناكم إله لا إله از ت إله كي قبول ناكم ت ربك از قبول ناكم إلا الله جاء الله بيبا أما مثلا حتى قو يك ببي مؤمن وباورمند اللي جنب خدا ببي أهل إيماني يعني رجاء قيامت خدي بكي جنتا خدا جبوكو جهنم أبدي خلاص ببي شرط ويتشيا دبي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بيجي لا إله إلا الله عول جي إلهي سختو باطل بيجي لا
از قبول ناکم لا إله از تی إله کی قبول ناکم از تی رب کی قبول ناکم إلا الله جاء الله بيبا يعني إله رب زعفن إيقو دعوة إلهتي وربيتي كن زعفن لبلا أزبان إله ربا أسقبون ناكم يكتيجي إلا الله جاء الله بيبا أما واقع إلهي غير الله حموم رد كرن حموم إنكار كرن موانا قبول نكر يعني أمبون إنكار جيوانا موانا رد كر يعني أمبون كافر بوانا إلا الله ما الله تاني قبول كر أمبون باورمند ومؤمن با الله معنى إله چيا قال لي تماشوانا إله بمعنى إيقو قانونا ديني كي قانونك چيكي حق قانون چيكرن شوانا ديني أو خوي إله قبول كي إيقو جير طاعت وعبادت التسليميات تيكرن معناوي أبا وقفوا فرعوني مصريت قو أز إلهي وما قو أز ربي وما جمع بيبتي إلهي ونينا معناه فرعون قو أز إلهي وما فرعون دعوة إلهتي ذكر دقو أز ربي وما دعوة ربيتي ذكر لسم ملتي مصري بمعنى يعني أزيج ولا أمر فرمانا بكم أزيج ولا قانون ونظام وسيستما دينم وني لطي أمر فرماني من هرن هايدي إله ربي وكوي فرعوني بمليونة هنا جي رجع ولو حتى قيامتي إله ربي وكوي فرعوني هر وقت ده هر عصر ده هر زمان ده وين إله رابن قو دعوة إلهتي وربيتي بكن وين هبن إيدي دبيقو أمجي جوارة بيجن لا إله از واقع إله از ردكم از إنكاركم از قبولناكم از بما كافر وإله إلا الله جاء الله بيبا از إيمان وباوري وتسليمية اشتكسي ديرا از ناكم ناقل شرط إيماني عول الرد وإنكار طير قبول كرن أمي چر رد وإنكار بكن أمي إله سختا ورب سختا أمي رد وإنكار بكن چقا إيقوش غير الله قانون ونظام ديني دعوة أمر فرماننا المبكي بيوني أمر فرماني من إن جه قانون ونظام والسيستم أنا يصان ضد أنا يصان خذي ضد الشريعة خذي ديني إله أو دعوة إلهية كي دبيقوا مش واقع إله رم بالله يعني جبانا نابكي دي إسلام قوتية طاغوت يعني إلهي السخترة قوتن طاغوت جغير الله رب العالمين جغير خداي عالمي كي رابي قانون ونظامك تشيكي ودعوة إنسان بك بورن جمرة وني طاعت وعبادات بك وني بيا فرماني بكن أو طاغوتا يعني أو دعوة إلهية كسختتك أو دعوة ربيتك هاي بيقوم با طاغوتا رد وإنكار بكن أم إيمان الله أم بين بخوة تعالى أم بين ناقا وكاكو إيرو من نبي صانيا مثلا مقوتيا إيرو من نبي صانيا مقوتيا چه هر مؤمن كافر وهر كافر مؤمن مؤمن يقو باور دكي هر مؤمن البا خده هر يقو إيمانوي بالله بخدا هيا أو كافر بطاغوتيا وهر يقو خدا جي كافر إنكار بكي كافر بالله بي أو جي إيمانا خب طاغوتي تاني يعني هر إنسان إيمانا خب تشكي باوريا خب تشكي تاني وتشتكي جي إنكار دكي إما أم كي إنكار دكن أم مسلمان أم مؤمن خدي أم كي إنكار دكن أم طاغوت إله رب سختام إنكار دكن أم كافر بوانانا وأم كي قبول دكن أم الله أم مؤمن خدينا هاي دي وان كافر لجم خدا إيقو خدي جوارد بيجي كافر كما جوارد بي كافر جبوغو أوشي إيماني با الله ناينن إيمان بخدا ناينن إيمان بطاغوتا تينن إيمان بهنك إله وخوي بشري تينن ربنا السخطة وإلهنا السخطة قم إيمان بوان إله تينن أو جبونا باورمند ومؤمن بوان إله وبونا كافر بخدا تعالى
سورة بقرة آية 256 عم تخوازن بدنا فهم كرن. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آية 256. فمن يكفر بالطاغوت، كسيبو بالطاغوت كافر ببي، يعني طاغوت إنكار بكي، طاغوت رد بكي، طاغوت قبول نكي. مثلا عول خو تعالى بطاغوت إنكار بكي، كافر ببن بطاغوت. كسيبو يكفر، ده عربي ده معناه يكفر يعني كافر ببي، إنكار ببي، إنكار بكي، ببي إنكار جي چرنج طاغوتي را، ببي كافر بطاغوتي ويؤمن بالله، وإيمان بالله بينه، إيمان بخدا بينه، فقد استمسك بالعروة الوثقى. أوي خبوي قلبا آسي وصاغلم قرتيا ولا انفصام لها قطبون جيرانينا. ناخو قطعنا البيري جمانا چه دبيجي؟ دبي بالطاغوتي كافر ببن، يعني طاغوتي إنكار بكن، طاغوتا رد بكن، قبول نكن، باوري بوان نين، يعني ببنا كافر بوا وإيمان بالله بينه. ها هنجي وناخد قلبا صاغلم ونبقره. إذا لو ما وقتي قدنا من لدى قو أزبيجم أز كافر بطاغوتي ما ولو صح جرانتي لقو أزبيجم أز طاغوت قبول ناكم، يعني تشك بدنينا، يعني يبي نورمال بينا. أز طاغوتي إنكار بكم، أز إنكار جي طاغوتم، مثلا تشك بدنينا كس نابي ما تشمولو إنكار جي. أز طاغوتي رد بكم كش بيرت تشكي نابي جي. أز طاغوتي قبول ناكم، أز باوري بطاغوت ناين، مثلا كش بيرت تشكي نابي جي. لو طاغ ويدا أز عربية وي أز ببيجم أز كافر بطاغوتي ما بطاغوت كافر ببا، يعني طاغوت إنكار بكا ولو كلمة كافر قوم قد إيدي زاح ولو غريب وقرانتي. أما مثلا جبه درباس بي وكانها مثلا إيغو كفري بكي، يعني إيغو الرد وإنكار بكي. سيدا قيت شفيد يك ديش كريم يك دبي hocam dünkü konuyu ilişki bilgi almak istiyorum. نظام بحثات شده يا زاني قالي برا انتخوازم درسامة يا إيرو لسر في مشارة، يعني في مشارة إيرو بحثات كفر وطاغوت وإيمان والشركة انتخوازم بحثات ويدا بكن براسي آشوه دي نهاناي بينامجي بحثات شده يا وأمنا خوازم مثلا ديوانا قوتن أري سيدات بدي نخوشي على جدا بله خوتالا نخوشي مسلمان حمواشي فاكين إن شاء الله. أبا ناقل الفيدري ما تشوفين كل بالطاغوت مؤمن يعني مسلمان، يعني باورمندي خدا، باورمندي بخدا دبيقو برياوي كافر بطاغوت بن، يعني طاغوتي رد وإنكار بكن دبيقو ويبكن. دي سورة ممتحنة دجي آيتك هيا أم تخوازن ويبيجن سورة ممتحنة آيتا چارا. سورة ممتحنة آية 4. سيدا مزناده ملكنك سكافو ريس سيدا اف پروکرنه لسر فیسبوکی تنا وشاندن انا بله اب پروکرنه ایرو قوم پروکرنا دباسا ایمان و کفر دا، دباسا شرکه دا، دباسا طاغوتی دا، ابانا ایمنن حساب منا ناتي دزين الحمد لله من نبي ساندنا اتخوازم من السروانا زلاليه كي فهم كرنا كي امشيروبيه كي بكن ان شاء الله. اذا ربي عالم يجي بيجي سوره ممتحنه ايات 4 دبي قد كانت لكم اسوه حسنه دبي محقق جوانا نمونيك سبحيتر وخوشتر هيا في ابراهيم والذين معه. د ابراهيم پیغمبر خدا ويگو پیر ایمان آنی دبانا دا نمونه كذاب سبحين هاي قوم دبانا شخورة بكنا نمونه، يعني خد أنا شو أمتا محمد را جمالة دبيجي دبي إبراهيم وحوالي بيرا إيقو بير إيمان آنينا شخورة بكنا نمونه،
نمونه كذاب سبحي هيا قوم واشفر بنا النمونه او نمونه چيا يعني قالوا ابراهيم ويقو بيرا ايمان وباوري انيبون قالوا وانا چكربو حتى قو خود تعالى بواشفر بنا اورنك ميناك نمونه اذ قالوا اب ابراهيم وحوالي بيرا قوتن لقومهم جقل خورا جقوم خورا جوان كافر وقت خورا جوان ظالم وطاغوت وإله رب السخطاء اي زماني خورا قوتن إنا براء منكم ومحقق أما جواب بيرنا أما جواب دورن تر على قيام وبلنينا أما جواج بيرنا ومما تعبدون من دون الله وانيكو غير الله ونجوار طاعة وعبادة بكن يعني غير الله هناك سروق ومظني أمر فرمانا الودكن ويجي أمر فرماني وقبول بكن جغيني ربي عالمي جغير الله هناك دعوة إلهتي وربيتي بكن يعني قانون ونظام جوار ذاتين وون جوان قانون ونظام وقبول بكن وجوار عبادة بكن ها أما جوان إله السختيش أما دور بيرنا وأما جواج دور بيرنا وكفرنا بكم أم كافر بونا مثلا إبراهيم وحبالب قو بير إيمانانينا جوان طاغوت إله رب السختا وي قومي خورت بجن چه دبي كفرنا بكم كفرنا أم كافر بونا أم بوا كافرن يعني أم ردكن أم إنكاردكن أم وقبول ناكن أم وناس ناكن أم باوري بوناين أما مثلا إبراهيم بيجي چه بأم كافر بونا معناه بيجي دبي أم مسلمان جي أم أهل دين إسلامي أم باورمند بخدا أم جي طاغوت سيستم غير إسلامي وان إله رب السخطة إيه زمانه خورا كي رب الهمبر قانونا خدا قانون ونظامك الدن چيكي شريعتا خدي قبول نكي أو شريعتك الدن قانونك الدن بيني وكفرعوني مصري دعوة إلهتي وربيتي بكي يعني قانوننا چيكي وكان هاقو دي ديمقراطي ولا يقلقوا كومونيزم وسوسياليزم حلالية خدي حرام دكن حرامية خدي حلال دكن هذا بيبقى أمجي جوارة بيجن حيرك أما جوا بيرنا أما جوا دورن وجوان إلهي ويسقطش أما دورن أم كافر بوانا يعني أم وناس ناكن أم وقبول ناكن أم وردكن أم وإنكار دكن مثل قاباز بي أز وإنكار دكن نورمالا أز وقبول ناكن نورمالا از و ردكم نورمالا از و ناس ناكم نورمالا از إنكارا ودكم نورمالا كش بيري نابت شك لوطاقوا عيني كلمة عربي أورجينالا ويز بيجم از بكفرنا بكم أم بوا كافر بون الله يهود بيشوان بيقوتي أم كافر بون ناو كافر بو إنكارا خديتكم كافر بو إنكارا طاغوتا و إله رب سختدكم أم كافر بوانانا مني مثلا ناقا أبانيغو كافر خدينا يعني إنكارا خدا دكن إلهتيا الله قبول ناكن ربيتيا الله قبول ناكن يعني كافر بالله أوانا مؤمنن شي يعني باور من ده طاغوتي خونه ایمانا خب طاغوتي خود يعني انسان کی لسر و عرضه کو ایمانا خب تشکی نوینی نینا هر انسان تشنا قبول دکی تشنا رد دکی يعني هر انسان کی به بلا بی انسان کی گو به ولا از باوری تشکی ناینم نینا فرات کی انسان کی گو به از تشکی رد و انکار دکم نینا نولیا هر انسان الا بتشنا باوریتنی وبتشناجي إنكار بكي يعني مؤمنة بتشنايا وكافرة بتشنايا يعني قام بعربي بيشم تشنا باور بكي وتشنا رد وإنكار بكي قبول ناكي أباني كافر يعني إيغو دين إسلامي قبول ناكي
Allah kabul nakin. Bawaliya kıyamet nina. Peygamber kabul nakin. Melaiketa kabul nakin. Kitabı Huda kabul nakin. Şeriata Huda kabul nakin. Avana na ko çı kabul dikin? İmana wa bawaliya wa çı haya? İmana wa ji bitağute wan haya. İmana wa şeytan haya. İmana wan buwan ilahi sıkta ve Rabbi sıkta. Ey vaka sarokum mazni Mısri Firavun godgaz ilahi ve ma az Rabbi ve ma. Ha imana kubwatenin وقتها إيمانا قبواني إنكار الله تكن بنا كافر بالله أو دبنا كافر بالله ودبنا مؤمن بطاغوت إخوة أمشي أم دبنا مؤمن بالله يعني باور من دي بالله وكافر بطاغوت أما ناوي أبا ناقب بيابو أدبيجم هر مؤمن كافرة يعني هر مسلمان وكما كافر بطاغوت يا نگو یعنی کافر خودیا چی گوتو گو Söyle. Ben Bahattin Bas. Sayın hocam lütfen Kur'an'da geçmiş dönemlerde olan ayetleri idrakine dikkat ediniz. Rasta ayet dikki can zamanı da ben ayeti bahsa إبراهيم بن بحثا نوح بن بحثا لوط بن بحثا شعيب بن أو قصة بوخ تعالى وزماني برد جمرة قرآن بيجي جمرة جدر بصري حتى قيامت جدر بصري نقول دوي زماني تاني ديا مثلا قلت تعالى جمرة بيجي دبي بحثا إبراهيم دكي دبي جوار أورنكك نمونك سبحيد إبراهيم دايا يعني بيتشلو إبراهيم أب قوتن ويش قومي خورا دبي ويجي ولو بكن أورنك شخورا يعني خدا نا قصه و پیغمبر بره سرپیهاتی و قومی و چما جمرت بشه جبو ما بکنه اورنکش ور به واچی گوتیا اب جمره جو حتی قیامت در باست بی آره مثلا الفيديو مقوتيه چه مقوتيه از الحمدلله ben Mala Abdullah Kurdi elhamdülillah Allah'a mümin bir kişi olarak Allah'a mümin bir kişi yani Allah'a inanan bir kişi olarak Allah'ın ilahlığını kabul eden bir kişi olarak aynı zamanda tağuta karşı kafirim. Yani vaktago az mümin khudama az iman Allah dinin bavariye ilahti ve rabbiti ve kanun şeriata ve peygamberi yas kabul dikim az be kabul dikim ya çiğ rad dikim Gotiye tağuta karşı kafirim. Ne gotiye kafirim? Tamam kafirim. İyi. Kime karşı? Neyi inkar ediyorum? Neyi kabul etmiyorum? Neyi rad ediyorum? Neyin kafiriyim? Kafir yani rad eden, inkar eden, kabul etmeyen, tanımayan. Tağuta karşı kafirim. Yani tağutu inkar ediyorum. Bu manayı az dibeceğim. Aynı vaka mana Sure-i Bakara ayet 256 mesela ya kadim gotiya Allah'ı inkar eden her kafir mesela Allah'ı inkar eden her kafir inkar eden şu yani kafiri bu inkar Allah ki tağutun müminidir yani tağuta inanıyor yani kafir olan, Allah'ı inkar eden bir kişi, Allah'ı kabul etmeyen, Allah'ı reddeden, Allah'ı inkar eden, Allah'ın ilahlığını ve Rablığını kabul etmeyen, Allah'ın şeriatını ve kanununu kabul etmeyen, yani bu yönden kafir olan, peki neye inanıyor? Tağutun müminidir. Tağutun müminidir. Yani tağuta iman ediyor. Tağuta mümin olmuş, Allah'a da kafir olmuş. Bizler de, yani ben şahsım, belki siz kabul etmesiniz, mümin, yani Allah'a iman eden bir kişi de, mümin, yani İslam'daki müminden kasıt, yani Allah'a iman eden, Allah'ın şeriatına inanan, kabul eden, inkar etmeyen, her mümin de
tağutu kafir etmesi gerekir. Tağutun kafiridir. Yani tağutu reddediyor. Tağutu kabul etmiyor. وَمَنْ يَكْفُرْ her kim ki kafir olsa bir tağuti, tağutu inkar etse, tağutu red ve inkar etse, kabul etmese, tanımasa, bak ilk önce tağutu red ve inkar. Bak tağutu red ve inkar dediğimde normal bir şey. Kimse bunu karşı gelmiyor. Ama Arapçasını orijinali söylediğim zaman tağuta kafir olan aynı Arapça orijinal Kur'an-ı Kerim'de geçen Arapçayı tercüme ettirmeden herhangi Kürtçe'ye ya da Türkçe'ye tercüme ettirmeden orijinalini söylerken وَمَنْ يَكْفُرْ her kim kafir olsa bu tağuti, tağuta kafir olsa, Allah Allah nasıl tağuta kafir olsa, biraz acayip oluyor, biraz ağır geliyor. وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ ve Allah'a iman etse, yani inansa, fakat istemseke bil'urvetul usfa, muhakkak o sağlam kulpa tutulmuştur, yapışmıştır. وَلَا اِنْفِسَامَ لَهَا o kulp hiç yani Türkçesi aklıma gelmiyor. La enfisama la kutbun şerenina. Yani kopmayacak bir kulpa bağlanmış olur. Kusura bakmayın benim Türkçe biraz zayıftır. Yani mesela Yaziye Kemileddin'i bu la ilahe illallah'ı biraz Türkçe ile söyleyeyim. Belki bazı arkadaşlarımız vardı Türkçeyi yani Kürtçe anlamıyor. İmanın şartları ilk önce red ve inkar, sonra kabul etmek, inanmak. La ilahe illallah kelime-i tevhiddeki la ilahe tüm sahte ve batıl ilahlara ve Rablere hayır. La kabul etmemek, reddetmek, inkar etmek. Neyi inkar ediyoruz? Neyi inkar ediyoruz? Neyi kabul etmiyoruz? Neyi tanımıyoruz? Neye hayır diyoruz? İlaha. Tüm sahte ilahları, yani ilahlar çoktur. Bütün sahte ilahları red ve inkar ediyoruz. Onlara hepsine hayır diyoruz. Sonra bir tanesini kabul ediyoruz. İllallah. Allah'tan başka. Allah hariç. Allah'tan başka bütün ilahlara hayır. Bak ilk önce red ve inkar, tanımamak, kabul etmemek, sonra bir şeye inanmak. Kime? İllallah. Aynen Bakara 256'daki gibi. Gelelim o Mümtehine suresi Türkçesini söyleyecek. Şimdi meallere, Türkçe meallere bakılsa tam Arapçasının orijinali söylemediği için Türkçe'ye çeviriyor, orası normal geliyor. Orijinalini söyleyeyim tercümesiz. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ muhakkak sizin için güzel bir örnek vardır. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ gerçekten muhakkak sizler için, yani siz ümmeti Muhammed için güzel bir örnek vardır. Fi İbrahim'e ve lezine ma'ru. İbrahim'de ve beraberinde iman eden müminlerden güzel bir örnek vardır. Yani İbrahim'i örnek alın. Güzel bir örnek vardır. Örnek almanız gereken bir kişi varsa İbrahim ve beraberindeki iman edenler. Onlardan güzel bir örnek vardır. Bu örnek nedir? Örnek alacağımız husus nedir? Zaten her şeyinde örnek alacağız. Özellikle Allah-u Teala bu noktaya
temas ediyor. Bunu bize hatırlatıyor. اِذْقَالُوا لِقَوْمِهِمْ Hani kavmine dediler ki, yani İbrahim ve beraberindekiler hepsi beraber kavimlerine dediler ki, o zamanın kavmi, o zamanın yönetimine, o zamanın Nemrudlerine, ilahlarına, Allah'ın dışında yasa belirleyici ve koyuculara dediler ki, İnna bura'a'u minkum. Gerçekten biz sizlerden beriyiz, uzakız. Sizden uzakız. Sizinle hiçbir alakamız yoktur. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden de uzakız ve beriyiz. Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden de, sizden de ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden de uzakız. Ha demek ki o zaman İbrahim'in kavmi Allah'tan başka ilahlara ibadet ediyorlardı. Yani ilah nedir? Allah'tan başka kendisine itaat edilen, kendisine itaat edilen, itaat edilmeyi isteyen, kanun belirleyen, yasa belirleyen, yasak ve serbest belirleyen, bazı şeylerin yasaklamasını, bazı şeylerin serbestlemesini kendinde bu yetkiyi gören herkes ilahtır. Tüm bu ilahlara red ve inkar, sizlerden uzakız, sizleri tanımıyoruz, sizleri kabul etmiyoruz. Kefarna bikum. Kefarna. Bak Arapçası orijinali kefarna bikum. Size kafir olduk. Yani size inkarcı olduk. Yani sizi reddettik. Sizi kabul etmedik. Kefarna bikum. Kefarna. Kefara inkar etmek. Şimdi desem ki size inkar ettik, sizi kabul etmedik, normal karşılanır. Orijinali söylüyorum, size kafir olduk. Ama biraz öyle ağır geliyor halkın içine. Kefarna bikum. Sizi tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Size karşı kafir olduk. وَبَدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ Ve bizlerle sizler arasında düşmanlık çıktı. وَالْبَغْزَاءُ Ve nefret. Yani bizlerle sizler arasında bir düşmanlık vardır ve bir kin ve nefret vardır. Yani Allah-u Teala burada bunu bize söylemek, mesajını vermek istiyor. Allah'tan başka Allah'a ibadet etmeyen, başka ilahlara ibadet eden kişilerle düşman olmamız gerekir. Onlardan nefret etmemiz gerekir. Aramızda nefret ve düşmanlık olması gerekir. Ebeden ilelebed aramızda düşmanlık ve nefret vardır. Hatta tu'minu billahi vahde. Ta ki sadece Allah'a ibadet edersiniz. Hatta tu'minu billahi vahde. Sadece Allah'a iman edene kadar. Siz ne zaman ki Allah'a sadece iman ettiniz, o zaman bu düşmanlık ve bu nefret aramızdan çıkar. Bunlar Allah'a iman etmiyorlardı. Allah'tan başkalarına iman ediyorlardı. Allah'tan başkalarına iman ediyorlardı. Allah'a da kafir oluyorlardı. Tıpkı bizim tağuta karşı kafir, Allah'a karşı mümin. Allah'a mümin bir, tağuta da kafir. Ha. Şimdi arkadaşlar
bu konu hakkında, sadece bu konu hakkında soru varsa sorabilirsiniz. Çend dakika çebu? Elbette ne yapacak? Kudret Beyci Seydam. Onuzar Kurmayı. Bunu bani. Tamam. 24 ondan Seydam. Mesela. Çend dakika çek burada. Yakadi am gotiçim kişi sadece Allah'ın varlığına inanarak Allah katında mümin olmaz. Allah'ın varlığına inanarak Allah katında mümin olmaz. Yazı yakımına Facebook'ta böyle bir yazı yazdım bugün. Yani bavariye habuna Allah deni eydi bu mümin kafirtiye derket naş kafirtiye der nakevi. Mesela kafir am derken Sureti Ankabut ayet 61 Sureti Ankabut ayet 61 Seydam. Bahattin Bas. Ve hocam sabah sunumlar hakkında bilgi istiyorum. Evet, zaten ben o konuda bilgi veriyorum. Bu sabahki paylaşımlarla ilgili ben bununla ilgili ben açıklama yapıyorum. Yani kişi sadece Allah'ın varlığına inanarak Allah katında mümin olmaz. Bugün Facebook'taki başka bir yazım. Yani Allah'ın varlığına inanarak sadece vardır. Varlığını kabul ederek Allah onu mümin saymaz. Yani ahirette Allah ona merhamet etmez, cennete girmez. Mümin sayılmaz Allah katında. Çünkü Ankabut suresi ayet 61. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Ya Muhammed eğer tişban kafir abu pırse ma ke ardu asiman khulqan diya ve sakhara şemse vel kamera ke roj ve hayd kirna ber hizmeta veda udgereni le yekulunna Allah ve bebejin Allah mülkiye. Mesela kafir habuna Allah kabul diken خالق diya ve ardu asimana kabul diken Goroj hay jmana musakhar kena bin khizmata madad garene vede kabul diken yani goroj hay bu kainat bin kontrola vide vede kabul diken lidisa khutana jwar be kafir çima jwar be kafir bawariya bhabuna khude u khaliq diyawi yani go be çekriya kainat çekriya abtene ne kafiya insan ina ke bavermen Mesela Hud Teala ne gotiye bebejin la halika illa Allah. Tamam dvegon bavar bakın inşallah ve halik neyine? Le dvegon bejin la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler de diyor ki Allah vardır. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'ın yaratıcı olma vasfını, özelliğini kabul ediyor. Onlardan sorsan kim gökleri ve yeri yarattı diye sorursan kafirlerden kim güneşi ve ayı kontrol edip hizmetinize verdi sorursan leyekulunna Allah diyecekler ki Allah yaptı. Allah yarattı. Ha demek ki Allah'ın varlığını ve yaratıcılığı vasfını kabul etmekle kişi mümin, Müslüman, iman ehlinden, İslam dininden sayılmaz. Ta ki Allah'ın ilahlığını, Allah'ın Rablığını sadece tek Allah'ın ilahlığını ve Allah'ın Rablığını kabul edene kadar. La halika illa Allah.
Zaten kafirler de bunu söylüyor. La halika illa Allah. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Tamam, bunu da söyleyeceğiz, kabul edeceğiz. Bir madde daha var. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu da kabul edin. Ha, kafirler bunu kabul etmiyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka emir ve yasak belirleyen, Allah'tan başka kanun ve yasa belirleyen, Allah'tan başka emirlerine ve yasaklarına dikkat edilecek, uyulacak hiç kimse yoktur illallah, Allah'tan başka. Zaten bizlerle kafirler arasındaki fark işte budur. Kafirler de Allah'ın varlığına inanıyor, kabul ediyor. Bizler de Allah'ın varlığına inanıyoruz. Kafirler de Allah'ın yaratıcılığına, kainatı, yerleri ve gökleri yarattığına, bu madde, bu noktaya inanıyor. Biz de inanıyoruz. Allah yağmuru yağdıran, bunu biliyor, inanıyor. Allah'tır gece gündüzü değiştiren, inanıyor. Peki inanmadığı nokta nedir? Allah'ın ilahlık vasfını. Hani bütün peygamberler kavimlerine gelirken ilk söyledikleri, davet ettikleri kelime nedir? La ilahe illallah. Gelin Allah'tan başka ilah olmadığına İnan, kabul edin. Bunu kabul edin. Yani tüm sahte ilahları rad ve inkar edin. İllallah, Allah'ı sadece kabul edin. Rab nedir? İlah nedir? Rab kendisine itaat edilen her şey, herkes. Allah da bizden istiyor ki sadece ona itaat etmemizi, emir ve yasaklarını dinlememizi, şeriatını, kanunu, yasasını kabul etmemizi. Allah'tan başka diğer ilahlar da, kanun koyucular da halktan istiyorlar ki gelin bizim kanunlarımızı, yasalarımızı kabul edin, onlara teslim olun. Allah diyor ki benim dünyamda, benim kainatımda, kullarımın içinde benden başka kullarımı yönetecek, onlara emir ve yasak koyacak, onlara yön verecek kimse yoktur benden hariç. O hak benimdir. Kimse benim dünyamda bu hakkı benden alıp kendisine bu hakkı vermesin. Bu hakkı kendinde gören herkes ilahlığı iddia ediyor, Rablığını iddia ediyor, ilan ediyor. Tağuttur. Tıpkı Firavun Mısır'da Mısır halkına dediği gibi مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرِ sizin için benden başka ilah olmadığını bilmiyorum. Yani sizin için tek ilahınız benim. Sizler için benden başka hiçbir ilah yok. Bilmiyorum var olduğunu. İnanmıyorum, kabul etmiyorum. Tek ilahınız benim. Başka seferde Firavun dedi ki Mısır halkına وَاَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى ben sizin en büyük, en üstün Rabbinizim dedi. Yani Firavun ben sizin Rabbinizim, en üstün, en büyük Rabbinizim derken benden başka sizin ilahınız yoktur derken neyi kastediyordu? Yani acaba ben mi sizi yarattım? Yerleri gökleri yani yarattım manasından mı kastediyordu? Hayır. Halk da bu manada anlamıyordu. Yani halk biliyordu Firavun da onlar gibi bir insandır. Yiyor, içiyor, uyuyor, ölecek. Bir anadan babadan gelmiş. O da onlar gibi bir insandır.
Peki Firavun ne manada, neyi kastederek ben sizin ilahınızım, benden başka Rabbiniz yoktur, benden başka ilahınız yoktur, neyi kastediyordu? Yani Mısır'da yönetim, emir veren kişi size emir verecek, yönlendirecek, yasa belirleyecek, kanun koyacak kişi sadece benim. Benden başka kimse sizi yönetemez. Musa'nın Rabbi sizi yönetemez. Musa'nın Rabbinin emirlerine, yasaklarına, kanununa uymayacaksınız. Ben varım. Benim kanunlarıma uyacaksınız. Bu manada söylüyordu. Halk da bu manada anlıyordu. Ve manası da odur. Allah da diyor ki böyle ilahlık iddia eden bütün ilahları, bütün Rableri red edin, inkar edin, onlara kafir olun. Yani onları kabul etmeyin diyor bu manada. Ayet-i Kerim'de diyor İttehazu ahbarahum ve ruhbanahum arbaben min dunillah. Awan fallahu Yahudiya. عالمي اخوة كشايخ والراهبي اخوة بطريقي اخوة شخوة كنا الرب غير الله يعني الله خدا نكنا الرب اخوة شون عالمي اخوة كشايخ اخوة بطريقي اخوة الرهباني اخوة الراهبي اخوة كنا الرب اخوة نزل آيات چندائي ناي بيرامن نقي سورة توبة چيه باش آيات چندائي ناي نزل بيرامن إذا عدي كري حاتم با پیغمبر او جوه دی بو مسلمان هاتو گو مسلمان بی پیغمبر گفت گو ما عالمی خواه مجوار عبادت نکریا ما نکریا رب خواه هم مجوار ما سجده نکری ما عبادت نکریا یدی پیغمبر مش عدی رو گفت گو یا عدی گو ما دیگه عالمی و اب عدیش یکی فالله گو عالمی و حرامی خودی حلال دکرن تشتاقوا خدي حرام كري عالما وحلال ذكر سربس ذكر قوما وقبول نذكر قو بلي ايقو ايدي تشتا حلالا خدي شي الوا حرام ذكر قوما وقبول نذكر قو بلي هاقو عبادتها هاقو عبادت اما ناقش غيري الله سروق دبن مظن دبن آغا دبن بق دبن سلطان دبن پادشاه دبن قرال دبن كي دبي بلا ببي پاترون دبي كي دبي بلا ببي حلالیه خودی حرام بکی و حرامیه خودی جی حلال بکی او خرب ایران دکی او دعوه ربیتیت کی و یه گوه حقی بدی داوشی ویش خورد که رب هر چه قاب زمانه خونه گوید بیت رب منی جی تی الهی منی جی او تی گوتن رب هایدی خود علا و رب و اله حموا دبی رد و انکار بکن ایلا الله جا الله بلا رب المعناسی nedir? Herhangi bir şeyi yasaklayan veya herhangi bir şeyi serbest bırakan her kişidir. Peki Allah'ın dünyasında Allah'ın kullarına bazı şeyleri emredip bazı şeyleri serbest bırakıp bazı şeyleri yasaklama hakkı kimindir? Kimin olması gerekir? Tabii ki kainatı ve içindekileri yoktan var eden Allah'ın hakkıdır. Her kim bu Rablık vasfı sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Kainatı yoktan var eden her kim ise Allah'tır. Bu hak da bu yönetim, bu serbest bırakma, yasaklama, emir verme hakkı da onundur. Her kim Allah'ın şeriatında peygamberi, son peygamberi vasıtayla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere bildirdiği emirlere zıt emir veren, yasaklarına zıt başka yasaklar koyan, Allah'ın bu şeriatında haram ettiği, yasakladığı şeyleri serbest bırakan,
ya da serbest bıraktığı şeyleri de yasaklayan her kim olursa bu kendini Rab ilan etmek demektir. Her ne kadar da açıktan demese ki ben sizin Rabbinizim, ben sizin ilahınızım. Hani Firavun bunu açıktan söyledi, ben sizin Rabbinizim, ben sizin ilahınızım. Yani bunu söylemese dahi fakat uygulamada, pratikte yani Rablık vasfını yani emir ve yasak, serbest ve yasaklama yetkisini kendisinde bulursa Allah'ın helallerini haram edip Allah'ın haramlarını da helal ederse bu kendini Rab ilan etmek demektir. Ha böyle Rablere, böyle ilahlara Allah bizden ne istiyor? Onlara la dememizi istiyor. Öyle ilahları ve Rableri Allah onlara tağut etiketi ismini veriyor. O tağutlara, o sahte ilah ve Rablere kafir olmamızı, yani reddetmemizi, inkar etmemizi, tanımamamızı, kabul etmememizi istiyor. Onları bir kenara attıktan sonra, kabul etmedikten sonra, inkar ettikten sonra illallah, Allah sadece kabul edeceğiz. Ve yu'min billahi, ve Allah'a iman eden kişi o sapasağlam bir kulpa tutulmuştur ve o hiç kopmaz. Persana. No, Disa Bahattin Bas be Sayın Hocam, isterseniz bir gün Messenger üzerinden çoklu sohbeti edelim. Çekmeyin. Bu yaki Diyarbakır'a götü bu amcayla da aşattım. Bana şey razıyım. Ha mesela yekeddini Bilal-i Habeşi La ilahe illallah'ı söylerken işkence görüyordu. Sadece La ilahe illallah kelimesinden dolayı sadece La ilahe illallah. Ya sadece bu kelime için işkence görüyor. Ve bütün sahabiler. Bizler de aynısını söylüyoruz. Neden işkence görmüyoruz? Peki hiç düşündük mü? Böyle bir yazı Facebook'ta yazdım. Ha bunun için La ilahe illallah demek o zamanın Mekke yönetimindeki müşrikler, yani Allah'ın şeriatını, yasasını, ilahlığını, Rablığını kabul etmeyen müşrikler bu La ilahe illallah'ın ne manaya geldiklerini bildikleri için ve Bilal-i Habeşi bu La ilahe illallah'ı hangi manada ne için söylediğini bildikleri için bu işkence yapıyorlardı. La ilahe illallah demek Allah'tan başka yöneticileri kendisine teslim olunacakları, itaat edilecekleri Allah'tan başka hiçbir izni kabul etmiyor. Yani her zamanda Allah'ın yasalarını, şeriatını, kanununu, Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyen ve onun yerine kendi heva ve hevesinden yasa koyacak kişiler çıkacak. Kişiler çıkacak. Ha biz de o Allah'ın şeriatına karşı yasa koyan kişilere La ilahe illallah dersek Bilal-i Habeşi'nin dediği gibi, yani sizler ilahsınız, ilahlık iddia ediyorsunuz. Sizler Rab iddia ediyorsunuz. Rab olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Her ne kadar açıktan açıklar Rab ve ilah kelimesi ağızlarınızdan çıkmasa da fakat uygulamada ve pratikte ilahlığı ve Rablığı yapıyorsunuz. Yani Allah'ın karşı yasa ve kanun koyuyorsunuz. Allah'ın haramlarını helal ediyorsunuz. Allah'ın helallerini de haram ediyorsunuz. Bizler de sizi kabul etmiyoruz. Yani la ilahe dersek
illallah bunu dersek tabii ki her zamanın ilahları ve Rableri bu kişiye de bize de işkence yapar. Selam. Ben Ahmet sözün bittiği yerde siz diyeceğiz. Seyda bizler Adem ve Havva'dan nasıl çoğaldık? ha. Ve gom goteci bahtına göstermesani gomi görüşmüş mü dibe şey baş dibe hayırlı sohbetleri diyorum. O yüzden lazım. Mesela valla tamam zaruki babi may Adem çağa çebuna خود تعالى جواره حلال كربو گزارمه بابی مای آدم بهبره بزوجن ایدی ای قدمات چندا بهبره زوجین ای کی جان قدمه بیه قدمات دیره زوجین هم ویدن نزانن شریعتا هر پیغمبره کی خود تعالى بشكل کی چنا گوجواره حلال کرمو جه دیره حرام کرمو چنا گوجواره حرام کرمو جه دیره حلال کرمو مثلا شریعتا بابی مای آدم دا او حلال بون لنها ايش معنى نحلال نهاجي ام انساني دنيا حموان ام خوب راي هذا لنا خوب راي نزيك من ايش دي بابك نهابن ام كان مهر بزوجين لي خوب براي جو ام جيك دي بابي ام بهار نكار بزوجين وتعالى الشريعه ما حرام كده دي هذا حلال كده بل ما زين tüm müşrikler Allah'a inanıyorlar. Bak müşrikler Allah'ın varlığına inanıyorlar. Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyorlar. Zaten müşrik olabilmesi için Allah'a inanması gerekir. Bak müşrik demek Allah'a ortak yapıyor. Yani demek Allah'ı kabul ediyor. Ona bir tane de ortak. Yanına ortak ya da ortaklar getiriyor. Yani Allah'a ortak yapıyor. Tamam Allah vardır ama bu da senin ortağındır. Ben de senin ortağınım. Yani ben senin ortağınım demek ne ya? Yani ben de senin gibi gökleri ve yeri yaratmada mı ortağım? Hayır, yaratma konusunda ortak değil. İtaat edilme konusunda ben de senin ortağınım. Yani sana da itaat edilsin bazı maddelerde, bana da itaat edilsin. Sen de bazı şeyleri serbest ve yasak et, ben de bazı şeyleri yasak ve serbest edeceğim. Bak bu yasa belirlemede, kanun belirlemede, helal, haram, serbest, yasak belirlemede bu yetki benim de vardır. Bende de vardır. Bu ilahlık meselesinde ben de senin ortağınım. Allah bunu kabul etmiyor. Kainatta yetki sadece bana aittir. Devaya kahine çiberim. Bejim. Nurullah Bozkurt. Selamun aleyküm, bir sorum var. Peygamberimizin eşlerinden neden abdestimiz kılır? Onlarla evlenmemiz haramda, abdest bozulmamız lazım ya da onlara bakmamız. Neden? Peygamberimizin eşleri bütün müminlerin anneleridir. İnsan annesiyle evlenir mi? Evlenemez. Peygamberlerin bütün eşleri, bütün müminlerin anneleridir. İnsan annesinden abdesti bozulmaz. Annesini nikahlayamaz. Bitiya khore nikahli bzevci. Ledgel veji yani dün nokta mahkirine de daike mani. Mana ve dise jina ve idi mana ma diyatena khud karin bane rune uple mezele na. Dise khud taala Kur'an be waqte go ve meze dikal go pireke peygamber daike wanenji daike wana. Waqte go watishak jwa khos watishak jwa persi un bar ishtagli pishta perde de bar ishtagli. Daika te jia te pishta perde de bar. Dveç ma dest meş kharat bi. هذا اسمه شخرانابي شبيلك بيغمر عليه الصلاه والسلام اسمه شخرانابي وناينا مهري ونبي مهري ده اسمه شخرانابي Bema bakmak da caiz mi? نا bakmak caiz değildir. अरे दाई की जी ले खुदे गोती गावा व तशक वापस पिशा पर्दे दा जवाब पस سورة النحل والله براسي قال لي برا آية زعف ل قاعدة
Son bugün yaptığım paylaşımların tek amacı, evet her ne kadar bazı kişilere böyle acayip, garip, ağır da gelmiş olabilir ve ben bunu bilerek yaptım. Bu yazıların onlara çok ağır geleceğini anlamada, bazı arkadaşlar anlamada zorlanacaklarını bildiğim halde ben bu yazıları bu şekilde ne için yazdım? Amacım budur. Bu okumuş olduğum Bakara 256 ve Mümtehine 4. ayetler ve buna benzer ayetlere özellikle kelime-i tevhiddeki La ilahe illallah ve tağutun anlamasına dikkat çekmek için, insanların bunlardan haberdar olmalarını için. Tağut nedir? Tağuta kafir, kafirin manalarını bilmeleri için ben buna dikkat etmek için ben bu paylaşımları yaptım. Farkındaydım. Yani ben biliyordum böyle çok tepki geleceğini ben biliyordum. Hatta bugün çok iyi arkadaşlar bu sebepten dolayı beni arkadaşlığımdan çıkardı. Arkadaşlığı da bıraktılar. Takibi de bıraktılar. Çok tepki verdiler. Evet doğrudur. Fakat inşallah niyetim, amacım tağuta dikkat çekmek, müşrik, kafir, iman, tağut bunlar nedir? Kelime-i tevhid nedir? Bunlara biraz dikkat çekmek için ben paylaştım. Evet. بلا الفيديوهات بلا بس بي أمي برنامج خبداوي بكن أبكار إن شاء الله روشنا ديجا مسكنا قال لي تماشى بانا بلا خيرا وبي برنامج ve وشانا زندي بحوالي خورا parva بكن arkadaşlar sizden ricam bu canlı yayını siz de arkadaşlarla paylaşın. Onlar da haberdar olsun. Ne demek istediğimi anlamaları için inşallah vesile olursunuz. Hakikatin anlaşılması için inşallah siz de vesile olursunuz. Allah-u Teala Allahümme arinel hakka hakkan verzukna ittiba'ah ve arinel batile batilen verzukna ijtinabah. Ya Rabbi hakiye, rastiye ve haki nişani mebika ul payçuna veji jimara bika nasip. O batılı ji bu batıl bimebede nişandan o duvje çuna ve andavje bardan jimara bika nasip. Am khoji be parizin. Amin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لا خاز بان قوازيا ما هري داوي أبا حمد فصل نرجي الله من رب العالمين.